Ma fatalo fatu le ngang fa lalo I lau mai mo mai foi sa mo le nei foi tu la le aso fa tai le lo fo le tua ba fa tau nu atu nei fa se launga ia lo mo peso I fu man wi si tatu watano ma lo le tau atai ma lo nga le lua fa va lo filima nei foi aso e tatu tiute balawina ai mai se fa tu langa na tangata la vaia ile ngata I tonu tatu e kalesia tainane to tonu le tunu tainane fo ila ufainga luenga le malo e manatu le fatalo fatu le ngang fa lo tato por kalami fo nei a soro ruma il mai ai il fontanga al capeneta longo pu ili isu tato watunu e la imtau puterano ina e ma me vo ina tupu le fa ungo le lava yaso e me te fo ila matanga tau san fo fatalo fatu ai le pa ia mal malu maulungo si tato watunu lo mai mo mai sa monei e me se foi il papa au sa moia tunu mamau I tape fia ia malanganga maulungo lo manuia foi o tou le tou tapo I mamai atalo fatu nei tu la le fiafi le pai o la tu stala un faina lava mai I la ofionga le princesa al TV tasi e martato televise le tio fa sala la o tato matunu nei ia o ia le o afa tasi il finangalo la fai mo fongo o tato fiafi nei atalo fatu le ngang fa lo foi la to fana nai me se foi tatu au media uma e malorta poetu lango le sa o malang mal tatu malo ia se mai al tatu interview en foi lo tulanga masani o le ka ora ngamala anana ia sa ta pena mai la eso so marca pico ia ala sona fai we nai fono ka beneta tulanga masani tau pu mai mamoli mai tono tanga luenga le malo e me se foi tulanga le fa ngai o ina lava o tato malo I tulanga ala poptonga tanga luenga malo yo no banga sese o vai aso malava o lo fa nga solo ai tato ngase a wina tu fafo ele o mapu lava le tulanga le tato tanga luenga so fu malo loina Pilava na o taua inisi o tatou whataltanoanga e te lele ngā luenga e te tau na tue whai I le mta ngā luenga ara soi fō maloloina. I reo se ngā luenga na tupu o nanafi, whawhi tauli na tupu nei o whawhi tauli ua leva o na tutupu. Ma lela ua taunu maili tatou whai ngā malo whirwhiria. Ia o le nei e tue tau whao mau po whe te tauna amata ili whaalau amata. Ele ngata I tātou vai la au, o masini, o fōmai, o tong fitinga, tangata awina atu I whafo, o por kalami whaalau loa, male ano noai, o mtaup, o lo ngafa nei male fionga I le minsta, o soi fō maloloina. O yo lea, ia, e le iai lewa le talitonunga e, mana o mial ngā lue whātasi e mtanga luenga umol malo, so soni mo mtanga luenga le soi fō maloloina. Tātou mai tau, ia, o lo tele, whawhi tauti, te mine nei. Ma e le tue alo se atau le la au. O fea o tau nu mai iai whai ngā malo fau o wha le tonu ma ta tau tonga fiti. Whai loa. Fea ni mea o le lei na tau nu mai o le lei wha awau. Au le tūlanga sanga tonu ma le wha moe moe. O le nei lava e wha awau pēle mele nei. Le ave o tātou tangata I whafo. E le tau ngō fie. Wa o watu ma le se furu miliona o wha solo mea tau tong fitinga mai fafo. Ma lo fa solo pe ma le taltonunga langa le mfainta tau ta fiel pule le tua. Pea o mailwa lau pa ia tau pen fa wau tong fitinga. Ma lo aso fol nei na pasi ai ma I lima mo intia. Ea ma le tau si ma I abeai. E le mfai lavan tu ua lo fa solo. Lo fa solo foi tato ngase mo New Zealand. Ma le fa moe moe o le mea lava le tasi na I fo ia fa fita auli. O le vaiaso le nei le so a matalo I ai le whasolonga o interviews a taitai fono uma o fono whawai. Pe lava na whasisila loa I atu o le whatulangana le nei o whesuia inga o whainga malo ma whesuia inga tala whea ngai I tu malo uma lima sutasi o le tunu o le a talo sanga uma I la tau e veam taitai fono. Lonuinga e te tala le avanoa mo I la tau o e sa tau wā uma le palota ma la tau o lo vene msui whaipule
ia o lātou nā o lo iai le ngawaa mo le avea mtei te whono. Ma o le so na tui na maili poti o lo fa solo le interview le so, pe fitu le sfuru tu malo le so, fa so solo e lava lea i se imae le lima sutasi tu malo ponu savai. Fa moe turi matai e te tau o na o atu, i le wha i ungo le tau sangal nei, pe ala suru sutolu. Te sema, sa no iai le minista e o atu, o maua uma wha i unga, o te whono uma, o le lima sfurmartasi tu malo. Lona lua o lo wha solo pea tau lumango interviews, a leo whenga luenga, le sato toru leu to lima, e a fiu mai tūlanga tofi ese tono whono vai, mai al te whono, se ia o le tangata sosoani le ofisa to lima. La tau ienga lue ina i to tonu o whono vai, e sosoani i komiti o le whono vai. O fa tūlanga fo i tūlanga o le to tele o le whono vai, e a matatu tasi le lima nuu i a sufa, a e o vatu loa o na wha popo le isinu mela e mo nuu to tele o vatu tau sfuru nuu. O lea ua wha solo fo ina ta pena le natu langa ina i a ngafa tau li maina langa luenga a la tau o iei whono wha fotua. O le wha moe e malo lo tato malo i malo longo kirisi masi mal tau sang fau. E tato wa e whaatasi uma mai le aso sfuru lua Januari. O le aso foi lea, o le ata tala alo ia i ma whono whaavai o le tunu. Ina ia mata ilo ina o na wha solo whaatasi ngā luenga le malo, ma ngā luenga le lima sfultasi whono whaavai. Te tala ilo le whaamatu i nātua tupe le i umatu le lano fo inga na umanei, ma te tala ilo le tato paketi ato atasi te si ma le valu miliona i tu malo taitasi, ona wha ngā solo alo i alolea, taulu mango whono whaamai umalava i te tonu le tato watunu. Mai iai lava le turi mata inga ia o le wha moe ina ia tato wo i le taimi. Wha tāua le tūlanga o le o interviews, wha tūlanga whono whaamai ia ona wha ngā solo foi lea o le tūlanga o le wha ngai o ina o le nei polo keti o le tato watunu e ala i wha tūlangana o mea o lo wha solo ai tau lumanga mō le alu i lumo le atina enga o le tātou atinu e ala i le poloketi miliona. Sa whatulanga fo i le whamoe le so e ala le toi whitu na inga o le tātou company vālele o le Polinsia o le Samoa Airways. Ma ua amatain whatulanga whataratana uma whiriwhiri ai in komiti whapitoa e le ngata le whamautu wina o le committee board members al Samoa Airways a iai fo i mara komiti whapitoa al kāpeneta o lewa mata na whili e whengai ma le vaai ato o toa alo ia. Mō le toi whaatulangana o le tātou company vālele o le Samoa Airways. E iai le whamoe moe e lena o na tātou wō e tapena vālele maa mai. O le whanaunau ta inga le tātou malo ia toi vaai tūlanga pe whape i le tūlanga o lo iai le au whainga luenga atoa le Samoa Airways i le teimiri nei. Mai lava i tūlanga tau tupe, tūlanga tau whainga luenga, i sinia vālele, pailate vālele, kako, traffic, so ta inga mana tātou airport authority, tūlanga e iai tūlanga alo ia e mawhai ai o na toi whatūlanga le restructure inga o le company atoa. Ina ia mawhai o na lātou whatūlai e toi tau ave le mea lea o whatūlanga atu le tātou malo. O lona winga, e lena o na tātou wanga i e ta pena le whamoe mai o vālele. A e ta tau o na tilo i le ano whale o le company po o ngawha tau li maina. O le maua ua ave nisi o tātou kako handling inisi o company vālele. Tonga la ia isi, Qantas la handolina isi, e New Zealand la handolina isi. Al mele u tātou tāpena. Tātou te tāpena e toi whai umai tātou me uma. Security, mea ai, kako, traffic, operation, administration, finance, ticketing office, o mea umana. Tauna ngā i le tāpena ngā le tātou malo. Peon sirfia sa tātou wō yaso i o ticketing system,
e whaonga ai tūlanga o travel agents. O le taimile nei, wai ta o toto mai lava ilo mota, me omi mi mai lau laptop, ma lau card, puklo o vanoa le online booking. Rono inga e te tau na mauti nōlele, e ma whai e le tātou company wa lele o le Samoa Airways, o na whai fo le mea o lai whai e le New Zealand, e Pacifica, Qantas, Aisea, wa whai si lewa o na tātou me ese matulanga ia, e te tau na upgrade uma system, mea mai ma whai ai, o na whai ngō fie, po whea lava e la lai Samoa ia tunu uma mao, ai fia book saba no e fia sawa i Samoa, online booking, has to be installed, e mai iai le whaatulangana, i to tonu o le system atoa. Whai ngō fia ina maua tupe maua al tātou atunu. O tāpenanga umana lewa a matana wha solo i ai le fufuanga al tātou company wa lele, ma iai le wha moe te tau o na ele umatau sangale nei. Whatula i umatulanga uma pe o na iai le tāpenanga o lewa iai le wha moe o le tātou atunu. Ia, oisim tau pu malka peneta o tulanga masani li poti o ena malanga, me se foil whaatulangana whaamoemoenga o whainga whaavae, ia o whiriwhiringa o nisi o whaurulunga o mtanga aluenga, e rei whaamautuina, a toa i fo i manisi o whaurulunga langolango, o loi luma nei o le tātou pisa si o wal whaataunu ina ia na tu ina atu fo i leo se taimi whaamalamala mai. Ia, o mta upu mulimuli o leo ato e te liu mai whanua le whainga malanga, sa tātou tau mawai i fo i lava yaso o le malanga atu i tutuila mamanua, ia ono le wala upa ia mai le tātou Amerika Samoa, wala au mamalu mai, e a fio atu le tātou malo, mai se le fionga le au mamalu le malo, le fionga e le whafonga whetalai, ia malo ualu, o le taitai le malo, i le wala au wha alo alo mai. E tātou te au atu a wai atu i le tala alo ia o le lato mo te whono. Mai o te taofi wano fofale ia sa tu ia maa le sila. Mai mo mai le tunu i tulanga uma sa fatino. Na tātou wō ma le talitolunga ia e iai le tātou so tanga ba la lata mtu tuile mamanua le. Tu ma le anganu fa Samoa. Ia o le sa fatino uma tulanga ia. I le tulanga sili o na iai le talitolunga ia o i wangata el tātou fai me le lein tapena. Ui o lea whaftai le tua na tau lau o le whamoemoe. Ia ma iai fo il tulanga o le talisapaia. E o tātou uso e le ngate le whainga malo. Ia alfsanga inga fo e tutuila mamanua. I le tātou au malanga. Ma u whataunu inai nisi o teranoanga sa whatino ai fontanga. I le vāo au ma le fionga le riko vana. Sa whapea foi o na fono le fionga le au malu le malo. Ia ma le talifa aloalo le fionga le riko vana. Sa whailo ai foi fia ma talifa aloalo le fionga le perestene le senate. Nei nane le fionga le fonga whetalai. I le au malanga atoa. Ia i foi tūlanga sa iai le wha aloalo nisi foi le paia ma le mamalu o le tātou watunu. Sa ma uma lo lalam papa au ia tunu mamao, tutuila mamanua. Sa ma ua fo il tūlanga e whaso ai. I le tūlanga lau tele. Ia ma mai fo ila tom ta upu e tusa o fufuanga tauna maua tuaisef sosani mo la tau. Ta upu taua, fe malanga inga, ta ILSS Church, ia o fe lawa inga iwaa, o le puipuingo fo lau fasaina. Ia mai se ai fe malanga inga i whatongo fi pasese. Ma o le avanoa, o mele au maua e wha leo mai e fo ile nganga whaafitai. Pa ia malama malu o tātou atunu ola lalam papa au i tutuila mamanua. Sa mau fort so ta inga wawala lata mal tātou company o le Starkiss. Sa mātou whela i fifia ma le li pule ma le pule ngā atoa. Ma momoli mai ele lato whaafitai tele o no le. A watu pei nei o le iwa suru 5% o le lua afe. Mon tupu tangata whainga luenga lai tutuila le taimini nei. Ia man lato tertununga e te tau o na whaile tūlanga wawala lata sa o whautua iai. E tau uma mai le tātou malo. Isi la sanga e teu te waile wālea. Ma pui pui ai pēr le wālea o whawhitau le tūlei mai. O le mtau puna longo ina mai au. Tō tele nisio i la tau na malanga atu i ngā luenga nei e Starkiss. Aolo i ai le whawhitau li i mea tutupu. I mea o loo lala mana nofo mpapa au ai. Ia,
ua manatu ai company ua latou saunia ni fale nonofo e le toe o aina i tātou tangata i e nonofo i latou ainga i o ai o sao a latou i fale nofo la nei ua tāpena pe tolu fale laua o whaalongo ua maua le avanoa mo i latou e i mautuni me nonofo ai ia mai o se whaatupu manatu mo au nei o le taitai o le malo ia sa o asiasi ai loi tūlanga o le tātou whanua le tutuila ia ma ngā iai ma le fionga le li konsula ia fata ia e tatau ana tātou titiro ma mao ma vava ai o le nei lava ua fias hutau sanga o mai tātou whanua mai atu tuila ma manu atasi le eka i tāfuna e le as tātou mea whai ai na tua i lea whaatonu le fionga le li konsula ta pena mai se pepa e mai ka peneta ua tatau o na whau tātou ofisa i tutuila ma manu fa mautu le leile ofisa fa mautu me no vol konsula e ma tātou soani le staki se faini si fale nofo fa pop wa tātou lava yo atu mtu e fa ma pop ma nofo ai e ma faile ati na e fatau ai le tūlanga o le soani mo ngā luenga maua mo tutuila ma na tā ua e le purisili e tue mana o mia nisi ngā luenga se toru se lau e a ua fai ai tati e mailo whanonga o le a umatangata o le atu nuuna tātou whaasolo i tūlanga ia e tauna fuafua le lei ina ia iai tangata e o whai ngā luenga a iei fo i tangata e tauntari mau e ati na el tātou atunu au tū ma ia ma wala ia e tā ua tele o no le atina e ngai tātou tupe maua a e te tau fo in tātou sila ma mau mo le la sanga long term running e te tau o na ma losi le manpower i nei a wā tātou ngā luenga whai ai mo le taimi le nei ia o loo mai le avanoa no winga we had to take advantage of a time ma le mele tātou te whasolo e le taimi le nei al tūlanga sili o na tāua i le nei malanga o le mamoli o le whawhitai ma le whamano i le langona ma le manatu ia ua o i eili taunu unga i le siitai o le mawhitanga le nei pisa tātou woa yaso ia tulou lava na atu atara no tala no mta upu whale malo uma. E re iai se loloto tele o le manatu ma le langona i sotanga whale anganu. Ma ua manatu ai e tā ua tele le tātou whalata lata ua e mawhai uma isi me uma. Pe a whai e mawhanawhana ma vāvala lata le tātou sotanga ma tatuila ma manu. Mai o i o te teletonu o se tūlanga le leilea. O saunua foi le liko vana e whaua umalava tūlanga o sota inga tau whainga malo. Le la tue te pena ele tātou atoa sa mua le tau sang fau. Wha tūlanga le lei mai o tātou le la atari le tau sang fau. O aia malanga mai, tā pena uma tūlanga masani whtala no inga. Tanga luenga, whala poptonga. Ia malato foi directors malato uma e fa solo ai tau lumanga ole atina ino malo e lua o ma foi na tu atu el tato malo le tasile eka i tau mesina ia al fa moi fa tu fo lo fiso tu tuila ma manua ine tengo fie que to pevita tengo fie inga tengo fie yuta fela wa tengo fie mai me tala fenga ia mol tato bana nofo ai nei me e level fa moi ia e maua so tanga vāvala lata i mea pe ona tātou iai. Ia, o le vaenga muli ia o manatu pē te tauna no foilo ia sātu ia ma, langa ele o toi lilo la lola utou sisi latu i whaalolonga ma mea na whai mōr tātou malanga. Pe on siri fia, tā penanga whapēnei, ere tā pena whaingofie. Tele mano no ai tā penanga mai foi tupe whaanganga le malo e anga i tā penanga umanei. Ma e nao no whasisila tula whapea ia e momori le nganga whaftai ono le maau man misia. Na ngafa iai le malo Amerika Samoa ia e tau fitu na ia i fo il tatou o atu. A tatou wolo le nganu e le whaia ni whaftau e ngā oloa. E le whatusa lia fo i me ave ma me maua mai. E tatou te leo fo i e tongi le moa ai u le afa. Tatou ma le nganga ato toa ma le nganga whamaoni e whai mea umai le alofa ni tātou o ai. E whātau alofa ala le matau. Ia e te tau lava na malamalama mea umai tātou tūlanga
O le tapenanga o le malanga le nei, na iai le vaenga na tapena le malo. E iai le vaenga na tapena lava er kapeneta ia, personally, ma le vaenga whaofai, o le whatuatua i le atua sa mautasi. Na iai umasao, ele ngata i le sao le malo, na tapena ele malanga, ai sa iai fo i le sao le au malanga atoa. Ele ai seisio le malanga ele iai se sao. O le kapeneta, ministalangolango, ia oe na o le palota ele i vem fai pule, na ese fo le lato malanga ele i whatupe le malo, whatupe le malo, tangata nao i lalo le walauria le malo. A oe lava na o lato, ia na o fo i lato i lalo le taupulengo le malanga, ona sa iai le si por kalame muri sa whaafsenga muri. O le whelo inga ma le tunu. A tapena nga umalava na tapena mo le malo, o le na whaatino lava i tūlanga, o lo whaatanga i lalo tato tupe whaatontonu mai le taimi. Ui o lea, o fo i mail malanga, manuia me uma, pe on taun whai tel atu. Ma e sa whaatino uma nei me uma i lalo le vanga tupe le tato official treasury, e leila loifo ma le lua se lau lima su wafe ta la. Sa whaatino mai tanga ingo le oso ma me uma na avei whaalolonga ma tūlanga le utuino le waa na avei le official leo ma nato uma ia ua whai uma le manui ai le mtau. A le mātou toi foi mai i le mea alofa ma mea na tuina mai i le māloa Milika Samoa. Ia ua manatu le kapeneta ma le whainga tonu i le so e ta tau una whaise whaasoa a wale tapua inga si o tātua tuno. Tapua inga Samoa u foi mai ele malanga ua whaawasenga le tino i tupe tolu se lau wafe tā la toi whaafo i te tonu o le treasury. Malanga atoa ma le tupe na maua mai le mea alofa na mai a Milika Samoa whaafo i te tonu le tolu se lau wafe tā la. Ina ia mawhaina fsoasoani ai whaatupe ina o mo tātou mele nāt. Lena uvai atu na lua se lau lima sifuru ren whaatino. Ia leo whaafo i tonu le tolu se lau wafe. O lo iai mal whaasilinga o le whanau nau tainga. Ele umaita penanga o malanga whaapenei. Ia ila wale taltununga le lei le whai atu matali mai a lo iai whaapolpolo. Tātou me masani. O isi whaasilinga. Ea na whaasoa uma i le au malanga. Malatou no, nano to silatu. To titi lava fitus for montupu lo viso leo. Fa il pu malatou uma no. Ia mese fo i le paia o le kapeneta ia malama malu i ministala ngolango. Fa ururungo mtanga luenga le malo malatou uma na malanga fa atasi le nei malanga. Ia o yel tel tonunga ia o la toni na patia ele. Tato fa mo e fa penal tato fa so fa sa mo pe afai. Ia fo tūlanga e ave per wha alo inisi fo i sa tapo iatu. Lesa matu malanga maleo malul malo. Au matu manatu ia ta pena se wha alo fo i ave tato sui ul fono sui tofia. Le fo ua mai au na whatea ia tūlanga o palpala malo ia mastino i tupe a walta po ingal vano fo tolu. Ionga sui ul fono sui tofia. Ia e wha pena fo i le wha soa wa nga i lava i tūlanga lautele. I tātou alapo pitonga o lo iai le tausinga o tātou tinamata mamatua i mapu i whangalele. Mapu i whangalele li mawheta la, Monique vai lima, li mawheta la, mapu i purotu i savai li mawheta la, Senese lua wheta la, Loto tau mawhai lua wheta la, Samoa Victim Support lua wheta la, Kosena lua wheta la, Nonu le alofa lua wheta la, Cancer Society lua wheta la, Hia malamalama lua wheta la, le associate tangata e po le vai lua wheta la, e no le vai lua wheta la. Ia, whapena fo ina ta pena le soasoani a ngai pe ie na o, e fionga le minstala kapeneta, minstala ngolango, ia e meise fo ina tūlanga o lo fisa o leo atoa. Ta pena fo ia lato, pa oso ma me uma na ise eleni tu yo lato lima. Tala masina il tato fa mo na fai. Ia, fa pena fo in tapena se fa sosoani e ta walatu ile. Ie fo isa ave ma pa mi o tato malo. Sunga ya tu le apple te te ile tu ngai. Te na ne vo le fionga sa fa pito ya fi me. Ia, wa mai e fo in fa te. O manatu e fa leoina a matanga fo le nei. Ina ia mala malama leile tato watunu.
O so se masii po so se malanga le tātou malo e tapena. E tātou te tapena ma le talitonunga. Wha moe moe le muri o leola. A wā le tapo i atu le tātou o tenu. Le ana leina mafua o na wha vasenga le tātou tino tupe. E toe wha foi te tonu o le tātou sao ngā tupe a o meo lo wha tino i tupe le tunu. Ia whai ia lea ma le tāpua inga sa moa atoa e toru se lau wafe tā la le tupe. Ua wha o ina ia ao le tātou treasury. Mo le wha moe moe. Ina ia tapena inisi e tātou wha moe moe nga wha pena i muru rumanai. Au isi tūlanga uma ma le wha moe moe mo le tāpenanga fo isi tātou teringa malo. Olo o tāpua ia le tātou ato sa moa. Tau sang fau. So o tuai ma le tātou sisi ngā fua. Ia manisi e tātou fufuang. O mea umanei. O tātou teringa malo. Rona winga whaile a matanga le nei mwha taitai inga fau le nei. Tātou te tāpena. Ia iai fo i mea te tauna tāpena ato toa. Whaua wai pēr tātou whai mele lei mo lumanai. Ia, e le whai titi ai le nganga whaaftai whai waise fōlasanga i le mā lo tutuila ma manua. Lau whionga le kovana ma lutena kovana. Taina ne fo i lau whionga le peresteni o le senate, sui o le sentoa. Ane lau whionga le whangaftalai sui ma malu umo le mota ma le whai ngā mā lo. Tutuila ma manua. Ia, whaaftai le tua wa tau i manur wha moe moe mai wai umanuia le tātou. Whilo inga ma le mafuanga na lai o nou tau palau wha alolo mai. Ia mātou te malanga atu o wal tātou wha moe moe. Ia tātou whilo i fo i se aso, pe wha so solo a tātou polkalame o oman wha tātia. Ia, as wharsanga po pōna. O tāpua inga le tātou au miria e talatu pela vano e tasi afe. O le komiti la sa longo ina mai au e iai le sui o le pisasi. E iai fo le sui o le mtanga longo tinam te mai ta. E iai le sui o le sa avema minista o le mtanga luenga. Ia ma le sui la o le independent, tangata mai tua. A mai moe ina ia malu pui pui al tūlanga o lato whainga whai. Unga ma interview se whai. Le taupuna na longo me etia. Tofia na misi, tofia sui o whatino na tontu. Lima su tasi te te kona. O le wha moe lima su tasi. Oi, e ei sui to o wha. E leini interviews. Sui nga ngal ko kai ko kasia ia tumalona pala ila vea i mao. Tele loa po ile stotot. Ana longo ina mai au tele la tule interview ele sisi mate interview. Ina fatule o le lek ai interview uma lima sutasi. Tofia na tona na pala. O tele i maua la ai pauna me no maua na ole to fama to ele interviews. What was there ni le mata o kule fama no le lau. O le mata o kule ai fono whakai. O le mata o kule ai sa mo mai o na whaia lupa ai una whamusino nga mo whasani le ana kile. Your recommendation to umay le whamusino nga karubo. Kakya bai. Ono o le tunangan niya ina ia awan na ito ia afia ia tupe fono whakai. O le ala sa amay le recommendation papi to what you left yung ngay ni fumaftalay. Your recommendation and whamusino nga kakya. Ita tau o na whaamabay tay fono. Matangat sa final way nga fono whaabay. A o le i-issue na maya iya le wit ane afio ngay niya naman. Mo la tau niya la tau ba li fay na parot. O na o le lang sa iya iya awan ito jula ay may li fakit tao li. O li faunga o tupe po se le ni fatino ay fato sina. Ele fapia maya niya. O faunga se le sa jula ay may phone tupe. But it was just the timing niya sa
manino lava i le whainunga whangsinonga. Pēne o se tasine o ngai ngā sila I fo ia le kapenetai mai se o komiti mea I le whalele a tini o mta ukuna I awa nei toi tula I mai ia whawhitau li le lumana. Ia, whawhitai nau forsia le whautuanga le alwhamsinonga mai tāua. Langa, that's what we need. Advice. From the court perspective, o le alme tupu I le mele o whaiwhai unga leo tula I mai. Ai mantua e o tau, o tātou poloketi, o le alawe whaso solo lona amendinga. E le iaise au lape o le tūlafono, whapea, a olo le teimi o palota. E o tāofi umal operation o le tātou whono whawai. E tā ua le me o tupu. E tu tala loa lava le teimi nei, pe palota, pe le palota. E whasoloa me o umana ia inga o whono whawai man lato development. Ai tā ua le mele utulai mai. E te tauna ini au lape I lungo whainga whaavai al whono whaavai. A olo le period o le palota. Tā ofi tina e tau whono whaavai. O se tūlanga e te tau mai e a whiela le tūlanga lea. Ina ia ua lana I whaapea ua whao ngā tonu I le teimi tonu as a primary for election. Tā ua tele mai le lake. O la foi la se tilo ia langa o leo tatou o tonu la mantu ele is a transition more behind the transition period now. No wingeta ua whapea tu la lo whenga wha mai peto e lua masina lo il whainga palo ta peto e masina tapu umal operations o le whono wha vai se umal palota ia elang o lele I whaatinoa mena o le whato atato wo o mai il whainga palota ia la e alu alpol kalame e langa ele iengi ni a ienga a mea la nata o palota ai taua le meu tūlai mai au lava lea I tu mata manga le leil wha moe o le awala na wha o ngā ai na male taimi na wha o ngā ai tai pe o me voile o le tautua wha o wap a pea o le 5 tausanga sa o walo e whaima liu o lo ainga 5 years o le maliu e le tau pulea, pe palota, pe le palota, e mali wartangata. A ola ke mo palo, foi melo lai, wa sala nga elo mali ula ngo le pipe le mena la elo fai. So ta wala stuna. Ta wana ile ula pe, a oi mali e halwa mali ula ngo le mele tau pule tato. E o le mele wa mail tu ala lo famsinonga. Ya ola ule tarituali maina le finanga lo famsinonga. Mantua la a wha pefa ma vai tai te fono ma meo wa end up pai ile le tūlanga le fono wha vai a le wha ma api e wha mal term ato. We are also in the transition period. E te tau ai le isa vali te tonu le whai pule fau po te fono fau o le fono wha vai wa uma tusi o le 5 tausanga wa I loa uma tupe na wha alu wa I loa uma mena whai ina ia mauti no ai e pasi le te fono fau pasi le te fono tuai limo te fono fo a ua mautinoa ua sao ma fa mamong malele ai fa tel tu ala lo fam sinonga fa tel lo fio ni o le se mata o fa mamong le te man jol va ya soni ni le ta jo fe lo ko ko ya so mata o tu ne wala o pasana na o mai tawa I se mai no lo so no ma fa e inicio o ma wa I drug test at tana mo leo I whapea e inisi mo whaamawai sa mo na to test drug test na positive wa ngalo na na ofisili to leo fio na ai pen whaio na whamanino mai pen wo o mai seni poti ni sulkomsina po waina to mo afia e whanga ma na ia lo fio sa o komsina leo ta o atu ia te o tangata na a leo te whamaonia o longo mea ia a le talia tu rol komsino le nga sa lo karia ai ave mo le ava no il komsino le oia nana longona he has to present that to the nation for fa pe fa tu la tala ai le lava le sa no sa o komsino le po oai le tangata le lungo fa lungo o mon tanga le ngale na maua a le tari lora le atau e na sauro lo tari atu ele whaka o matono i nana o
whapea o le whae unga kapeneta loro atu. Lea salu whamamalu le sona fuol le so. Taku wa iona to e watuni whaasana lau mafuia whapisimisi o whaasana lau malemalo. The private media industry o le fisilina lau ia pe se mafua amalu wa whaia i le whae unga kapeneta i whaonga na o whanifasana lau malo ia o ministries o social media ministries taitasi ia whapeanga ni press secretary Ia whaftai, o le whai unga i lalo ai inga masani al kabineta e confidential. Ia a o wala umane, le sa mato pui pui e lava, tasi nei mafuanga, le sa li o le malo. Le mea lale nei, o le whai unga le malo, ai talana i mai fafo, ai le i wha mautuina umam ta upu tau le malo. Le li o ngā tonua lewa e sao no mai ei. I le vai mamao mo le rumana i ma le tāpenanga mo le atunu umalo na sao ngā lemu. E tau anta pena le malo e amatatu nei. Wa le tasi, wa le atulasi, e le a fia matangi se whamtalanga i walesi whasala lau o lo sanga tonu pele la tofa mai moe. Au le mai tau le me fo i lea na wawa il temil nei, o le nganga lava le momoli atu. Ia sao, sanga tonu, whamaoni, whamtalanga uma e tu atu malo. Al mele matou te maitau, ia tu lau lava, o le mafuanga le o le te, le vevesi lea lu te mine. Ona ese whamatalanga le watu le malo, ese whamatalanga i ui e whasala lau noa nisi o lau whai newspaper, nisi fo lau tiri o le tio whasala lau ma mea uma lava. O le tūlanga la ato toa, o le pui puinga, o le puipuinga ina ia sao masanga tonu upu matala matustusinga o malemalo e tu inatu mai le taimi. I le vai mamao, o manatu le malo, o le atu e wha malo sia le ngā luenga le press secretario mo le malo. Tula i le malo so se news ma me le malo e te tauna break le malo, breaking news. Mea tau le malo, mea tau le tunu, pule wale si fasara lau ma tom ta fai oi. Au matau pu lava le malo, o mato manatu, e te tauna le mua le malo, ina ia vatu ele fola sanga sao. Al mele tau fai nei, o sau mai fafol fola sanga le malo, tau mo fai atu le malo fasa o sao. O le ropo fe au wai irfina ngalo le tunu. E mua lava le na. Ele tau ngofia le mea nei, o le tau pepelo ina o fai pule, e maise au nei o le pāna mea, taimi maso o le mele atu. O mea wha tusa ai le wha luma, o le tau fai, o le tau wha leanga, o le whai tio mea lava. O leanga i mai tusinga nei, i o matu tangata, personally. Ai ngalo ato le mele i. E le o matou le e anga i mai ei. O le e wha marunga le malo ia matou. A tatou le whaia se me le teimine nei. O lono winga, o le me tu lai mai le lumanai. O pule mai whafo a inga. Winga o le alua o le whailanga kala wha se wha mai le ama lea. Si pa a koa i al mele ka un whaia kule malo e wha sa o wha manino mwha tino. I le meta oto le leiai. Le sanga tonu o me umo. Ai se upu ma se tala e a watu i fafo mai le pulenga le malo. E tauna watu i le press secretary. Fatu ele ia auto malawa. Ona whaasala lauro le, ma whaia i auto news i lunga. O le mere ele te milne, ia o mua ka vale sofangu, ai muri sofangu. Tulanga sa o lava na le ele te milne. Mai o lo whaanga moripo, e pe no whai atu. E tā ua ngā luenga whalitu stala. Pe tā i ele whape whai atu taulanga ina se ngā luenga. Al mele tupu, a o la le teimi o whai ei whinaunga, po o where news sao. A where news se. O hea o iei mātou. O hai e alu i aile le mā logo, tau wha sao. Ena nau mai le whape o nofo ma pen, ma tūdi ai mai. A whela adu i le mā logo.
En fai tato tu la fono le media council. O fe le media council. O fe apena ile complain pe fa pela tu ia la fa pe. O le alu pa le mia avela na complain le media council. Yeah, o te tali wa po poi. I can afford to go lauli myself to the media council. A le fa pale ni ina o le anga o le pale mia i le media council. O le pale mia na o le malo na fai le media council. So ele o fai ala le tiu te le teimiri ni fa mau po poi na le media council po active for the media council. E tu le mai e fai le upu ia i latou o so dia le tou lava tu la fondo. Tau na manino le mena. O mawhau ele malo e te tau o na tu mai pēla niusa le malo mo le malo. Ina ia whaasao, whaamanino, whaatino, le tūlanga e te tau o na whaatūlanga i mea ina ia. Aua nei whaapea mai, whamai le malo, whamai na whono pestama anga whiri, aile i whono. Whamai na al tūlanga ua, tūlau lava wa fia uma vai lua le pānemia. Tūlau lava ua kuila koko whamamau le pānemia. E le tau ngō fie me ia. Ia, le foi na pisa fol no phone vai nei, e watu le ata le press secretary, e fesiling ia leta, o whea la leta mo i o leta. Se i o maila ma leta mo i o len, whai mai o leta na edit. A o leta le na watu i lungo le press secretary, o wha maoni nina. Tulanga ia, na matua i consider le lei il kapeneta nan wha iunga. Memo mo le na, sao, sanga tonu ma ia aua nei to iei mele nei o le whaia o upu mwhaamtalanga e whai ei opinion anisi i tala mwhaupunga sao ale malo. Rona rua, o manatu le malo e te tau na to e sefe umatupele tunu. A mai umalava whaasara launga le malo se sisila o le press secretary 2AP FM TV9 Savadi lima le layout le talmano aile o longa lava ona iai le teletonunga o le ato atoa o lona whaongai ai sea satu ua wanoa lava satu ua wanoa matu lava i tato private media council lato te whasala lawina e le afia la upule ia i lato o lo whaia pea le tūlanga o le kiliva o news mo mea umal tūlanga wha maoni mo le whaasala lawina. Ai nai tau te loa tangata ia ngā i e lau whamtalanga. E pito i sili o na lato manuia ma mea umal malo, alal me le whaasanga mai. Le whaasanga mai ngali lima ia e o lai. Mai o manatu ai. Tau lava o na ngā isao le wha moe moe le malo, ta pena le i tūlau lea, ina ia wha mautu puipuinga o upu matala tau le malo, ia lewa e sao noa mai nei. Le whaka, e te sila fia le whaka. O le whaka o se mea confidential le malo, o na o to tonu lavo le malo. E iai upuia. E se le puipuinga o le mea lea. Mai, o lea lava e avel tu alalo ia i latou o lo whaingalu wenga le malo. A o le liki o mea ia, o le whaalata leo le malo. This is betraying of the government. Le pui nei me ma ia fa solo te mini. Ma le tali tonu ngā whai e le malu tato malo, e siri pato. A to whairole al te mini le pule seo le tunu me ai whaftai wa e langa. E ia leva noa, vai sisi la o toi whasalonga le malo. Sa tatala leva noa. E wo manatu marka peneta, toi seti, toi whamau popo mai. Se whamau popo mai. A le fua se tapu, ma wawa ai pēle tūlanga e toi whetu una i ele tō wha ina ia sanga tonu. Le pō pese nu. A le teimina nei whamau poponga ma le marupu i pui o le tunu. The security of publication and also le a lava le me whai. Tauna pui le malo i tūlanga umai au o manatu e whamtaltali natu. E leo sesi lava tūlanga. Te le o le tūlanga o le amana ia le malo tūlanga tau whasalaunga. E tau whaina fufu e tūlanga ina ia pui ia le tūlanga o whamtalanga ma me uma ina ia sa o atato. Se koa whaile kungu.
e kau whai aki ngeri Facebook po lalme la whai. It's bad, looking very bad, mō tātou umalawa. Le tau mwhai nei po lala wala o ile tupu i nei le tala al taima le usonga. Whai ngofie na tū malafo le upu, tu atu. Ia, e pe whapena si tala. O lesi na mta ko fa mo mo na lo ta mo ato na wa ia ia mi fa na ko to na dia asi ne se le so ali po ni ali fa ko ia na le se tala mo le fa fita le dia se ta na ko to na dia sa ile no se Oil va engale ia sa vala mai e vala mai la osol va le ke ko kuila e na fatu la ia fatu ono sai mai e ele tu lang ta wainti tiro le malo le wala tu fata sila to umane i mana onga tu mau o mana onga tu mau pe pola va ai pe longo noa tu lo lava pola lava ma yo tino e tau ona ele fa mo te tau na va ai afu atu tu ma ele to e mai ai rola tu langa le langa lai run private umai la toa onga nei o le fa mo por kala me malo so ni to ingo fa ya onga me ai tamaiti it's another package le plan atu o le tu langa fo ya o le tele fa la potonga nei wo pe fia melen o la watua ono fitu tu fanga len fa ni wa tauna sila e malo le wala e fa tu langa ai se afu e tasi fa so mai me tau disability e pela al mele u fai if you qualify as a disability kor se lau kalala ku pen masing lona winga e tau foi lana sira le awala e tweet ya o ngai loto tau mu fai se nese ye malama awai e se la to pulenga ale lau tangi mai nei fa pe wodova yaso e ko nyela ko and who was responsible for them. Ya, o le pulenga la na mena ma pa uia la to. Ai le alo le malo le o fa yatu. Se ta pena le le taimi e tauna mai umma fa tumtumunga wa ongange. Tala noa iai. Ma mafa fa po le sila sanga fo mo le rumana. Po fa fa fita u le la to te fe ngai. La ngote lo le tasi se fa fita u. Te lo foi la iai si la ia isi fala poputonga ese atu fala poputonga i wa velta to tufa la foi a fiel mele ai te tonu la ia isi te mi muli a voi fa fonga mai la tonu mato fiutanga i nei taia e te me te vala o toye mai se faile tala on ta pena rola i ole afu tasi o i to infa fitauli tu langole fa foina pulenga o ngai ole mata ukule ile status lawan fiona ole teman tua ile penga malu nasi mabaya ele ko mai e fatino ko tausia ni kan ni mai tatu tangan te fa ta ile o to ya mai pe fa ni mai tatu ena ko hanga ile to lo ye se fo nga fa pe lo ko ya se tu ka o te lei maua i sufuanga whapea. Ai no o i tutuila so olo te vai le whanua le ma uvesili a tato konsula e a mawheiloa i loa ma le pulenga stakis sa no mai loa. E lau whaatonu tato konsula te pena mele amatanga o tato project le ma tutuila. Tauna whai ultau sang fau e stato por kalame mua faatoa le fanua sa lo ova malfia sfuru mo tupu tau sanga talu nei tatou eka lona lua faula ofisa fau mo le meno foi o la rent le tatou konsula fafo fa mautula fale ia te sauno mai e tatou tangata ia o e atu no foi le lato ainga e lua masinga e le yerkengi koru lo masinga a makang fa isa e lo le mal me voile o le ato ti poti oi wo umalo wa ngal sponsai oi ya fa fitauli na no mai le fa fitauli to tele tangate no atu nei
I ngā luenga whawai teimi. O lai whal pui pui. Amerika Samoa. Ia, o tasin nā tūlanga o lea tūlai mai. Ai alan whal pui pui. O tūlanga la ia o whawhita audi. Lai tutupul meno no whai. O atu i o suilo langa. Pia, whalau wasaina. Ia, tūlanga la nā o isori lo mar tūlafon. Le to el watu whenga luenga. Fia so misi. Tuli atu, ia aluroa, whaaso e sā, whaasolo a koi o, ole koi o stākisa, o esel me woi. We are doing that now. Mai tal tonu, mena taun whai. So i sa awhia I se tō whatalano, mai e tūna, mani e whawhitau I mo ia o rua, le wala na maua mai ia, the CS, le si vai e so, e te maua mai, the CS, vai e so. Mai Amerika Samoa, le se. Sa ol matala malkovana. O la ua vaiaso lente atu nei. O longo ina ua lau wha mautu le warehouse folk. A Samoa Shipping Corporation. O le warehouse lea. Ave uma I tato utanga I mai mo poru. Ia, o ina la lea e wha moe moe. O ina, e te tau o na whaire screen. Ai lei a maia se uka e kasi rungo le wa. Taimi nei, o lai pālu ma rungo le wafu meo. O nono winga e dana atu o le danga luenga le a kiri a Amerika Samoa. Ato lau in whaasolo tua le e le se control le mo tātou. Ma e whaatai le liko wana o laua o tarsanga I. E tauna amata mea na to screen. Ia, ai pēl whawhita uli lau e tau le tātou wafu I oe. E au ngā me tupu. Lua vai aso, tasir vai aso ai so mea lua. Ina ua whato a tātou ue whao ngā me o levan taun whao ngā. Lai so fau mātou te whelo I alo I aino u whato nua I alo viso tute. Ina ua maua mene I a mata I tū ma matala. A mai umalala tō lisi o ni mea whai ngā ruenga e le o iai I le teimine nei. Taun whaatino. E wano ta ua o talia tātou mai le lua. E au wai atu lau a matan tau wha o ngā mai le. Ia. O mai se whai homa le review o tanga luenga tū. E no te kala mau kuna ni wha o ngā ne. Le tunu ue. A whai tātou te le malu I mene. Ni lava e tautonga whiti atu le spito. A lewa a mata no so whai le spito. O mai le nei. E le tau ngofie. E o watu maltai miliona e ko le niei mai le nei. Mai le tau ngofie fo a ira New Zealand. A lewa vai atu le pepa. Ke le lopo o le altu inga overdose lewa overdose ai mele o. Kau le workplace o le mai le songsongi. E whaata la fonga. Ai le lei. Pā ua leo le awala e le mawhai e sesinga corrupt o le whai ai o le mai le alo songsongi mei. E mawhai e tangata na tempa le scanner ma me uma. Ar tei whau. Le se senga na nao le mea e. E tau te vai a tātou atu I New Zealand e. Whio ai sora tai whau tātou talani. Mai tau an tātou titilo, mai lo o ngai la uba ai po ai tangata I tau sia mai leia, nga lefta tau no mai. Se vai foi, e pe whamaoniel talana na mai ua o overdose mai le. Ai le tau tātou whata malai. Awe lau fisiri le. Yeah, although fatalieli poti, I'm waiting for the final report. Ale upule na mai e te uele e te ingo le malanga. O le ao mai leo New Zealand e whai ngā luenga whaatasi mā tātou leo. That is the new beginning o le mea lea sa nau e sosoani. Pilanga tau susuenga, prosecution, training, liko, ia maisi mta upu wha leo.
mai e tau lava na tātou tari sapaia wanoa nei. A whaiwa mana o mia ni tanga luenga sosoani nei, wa tau na mai. Mai e ni tātou te le mele ina e meisa New Zealand. O New Zealand na tusia uma tātou tulafono leo leo. You know, it is their administration formatting uma tātou tulanga uma o le tātou tulafono leo leo. Nō winga o tātou tue apa ia New Zealand sosoani mai mo tātou. Resources, o ele office aí todo mundo tá no dia, na assistência ele o motor tātou whainga pānga ma Australia, e tātou te whaftaia fo ile anga email malo Australia. Ei fo tai au sa matara no el telefoni ma le minister vai fa fo Australia. Yo Honorable Penny sa matara no nei. Ia malo mai fo I tauru mango me uma. Ma o whaftai fo I el tātou whainga pānga. Te lere sa o Australia in the resources and covering. Ai le o afia la tau tūlanga o le administration ma me uma tau tūlafono ma me wapena. O le la tau nātu restriction na mana na o e la tau. E sosoani mai la tau tūlanga me uma lava tau sosoani me whaitino ma me uma o tanga luenga. O New Zealand sa tātou anga I fo I tūlanga I wha tūlanga na o la tau tūlafono ma peo no vai atu. O New Zealand sa vai tātou. A tātou woro rai koe loke re ango whale o tātou tūlafono wha vai leo leo. It's New Zealand. And that's why we decided e ta te ope I New Zealand lango whainga wha vai a New Zealand. Na fua nga I whainga wha vai an ta pena il tātou am tanga luengo leo. A Australia leo motu. Ai wha au lava I vai kere o ngi mau ka vale ki nganga la vele ve. I kere leo wau av ka vale ala lava alofa mai Australia. Tele whala ve lave, tele tāware lave vea. Ai sea, ele whaingo whiranga luenga leo leo. A ve vea turi ta vale ia tele me a fia I fo ila tauta ala so soni mai lava ia Australia. Ram tau ko mo le no fiona ia on ia sa na ko fo ilo so na me te va fita o le tang lo fe mai mai tang no se fo ma le on vai a se le ni sa mai fo ilo ko was si o ki ni tu ia ele na tai o ia se tu na e lua tātou masingi o ke sene fōua. Leanga o lana le mafu angole leanga. E leo sa fita uri fōu pere ono whai atu. E leo mo ele leile minister so I fō maroroina. O ngā luenga fōi le tapena. E le tapena overnight. Te le yor te muleta tara no e lesi se furu tausanga fatulanga il tato health system again and again. Ere atoa se furu mon tupu tausanga il tato falma ilaita lan mela wai toa leanga ele aise maintenance plan le fatulanga na se monitoring plan masini e o mai le so ele aise tato MRI. O iei tātou siri scanner, ala e tāu numa. Au masini e lua. A masini e whaile diagnosis ta tangata. Te laturo al whalmai. E mauru masini e. Ma wa umal menga ke mai. Kong whiki roe. Ai umangi ngā maul me ke mai. E reki vai lao. O leo kanga vai lao. E re whape o ka longe ka iongo whiku masinga o whakakikia o kai kampangi. E mai vai lao mamuri maitu. O system na leo whatūlanga le temine, ia matua I whatūlanga le leile au withi. Ina ia ngafa tauri maina. Ile lewa na maliu le si o ka seni ntanua nafi. And I spent the time at the ICU, no over aia ina le talo whai. Talo whai le ngā lue na I tamai taifo, ma ila iei, te peto, rua peto totu.
run through 24 hours. Male ese lo terisa pai ngā luenga te mai tei fōmai. You know, la uva ai ma la tilo ma le whaatinongo ngā luenga peita. E le ola pini masini tangata. Una lava le teimi malolo ai, ma lava le teimi reserve ai, ma lava le teimi to e whaatulanga i lesi teimi, lesi sifi. Al mai taula iei, o la lava sioki fōmai. Whio lolo tātou teine tau simai, e varu se lau teine tau simai la service inga le tunu. Tātou fōmai, ina se lau mon tupu lau tālu whalma, la vawe whena server nei se lau mon tupu. O le loma nei le talanoanga ma le medical council, ma fō mai u mai Samoa, me talanoa, o le me le tupu. O le atonu me le tupu. Wana o le ngase o le tunu, ma lau i fafo, tele tātou tupelu, what are we doing? O le tātou me le tau mwhai te mini. E le lei le motu o le pā ua iloa, ai a mata lono tāru sanga i atunu mamao, e maini fō mai e sosan. E le whaintā. E whaintā tāru sanga i a Intia, Saina, New Zealand, Whailava. We need, that's urgently need. Ai le mwhaina la aloa langa o le e tātou fō mai nei. Se isi sila po whele mele tātou i el tūlanga leo le lef so ta. Te leo nei fō mai ma mea umo tangata nei tupta alom whanau fōu le tūlai mai nei fōu mo le lato tō mai ma mea umo. Taulawa na mana o mia ni tangata le lei taula na i eil wha moe moe le whai. Mai o le loma le taranoanga e fia maua so o malamala maanga mai le asosi uma fō mai Samoa po wheo ta tia le mta upu nei. O le ola ma le whano le atunu le mta upu nei. Le voi la wo o i tātou whaatinonga o tātou whale mai. O te tautala sao lava o lo whale tonu. I le voi la e tau le pua malafo mai. O le whata asfu tasi isfuru vai aso. Taluntu la i mele whainga malo. O ala mea isi vai ngana whai momo. Nal mato men whai whatau sanga taruai. O isa ngafa ma mea. Nal men whai le si rusu tau sanga taruai. Yo tūlanga le nā. As we're having the problem now, we have to fix it. Ma o le whaso soro ni le teimi nei. Whai ngofia lau whale leia. Karunko wak wa ngau uma mea. Somehow they have to consider. Ia ia le tau le pua malafo. Tātou ngā lue whātasi po le alme le tū le mai. O le olo le tunu le tātou taranoai. Wha ai po le altūranga iai. Wa si lava i lunga le masingi wha ma koko. Alme tau na whai. Ngā lue whātasi le kālesia. Ngā lue whātasi le akutunu. Tātou taranoai me ai pāleni ma me ai e mawar sui fu maloloina e whai titi ai. Tūlanga o mea ia le tutupo i whaarelai ve wha mai le pisi. Tūlanga o mai pui ai le tunu ato. It's a global and it's a collective responsibility e tātou umo le tunu. Tātou tala noa. Ai mor soi fu malolo ina lava ia. Te lere ngā luenga o le whai. Mai o le whai. E leo lai titi na o le tau le moe le lei o le minsta o soi fu malolo ina. I ona whai valo whirima le tau mwhai fixed. Ia o lewa o talitonu nei, o oe tasi ai afi. Tele mamao au fisili. Ne lor to tele le sa masanin tato i. Ui o lea, ia. Pine ulo oe le fiafi nei. Mori le nganga whaftai tele, lau whionga sui o tato TV tasi. Mori at foi whaftai tele, le paia malu o tato watunu o lo mai mo mai i le tato por kalamele nei taimi malautu stala. A malulu atu Samoa. Si upu foi wala vale tau lumanga o le wha moe moenga wal tātou por kalame nei e fiafi. E olo le vai asa fau tātou taranolo i asfalele. Le anga leua tāru sanga mai lau tūstala i lea vano multo tele o no asoruru e whaino leila tō nisu e mawaila tō tupe. Ai whamanui a tele lea tua nei e fiafi lau mai mo mai Samoa ma le tātou whilo inga ma le tāpo inga alo whangi e lea tua fōi whai unga nei vai aso i whaifa mtūte mga luenga. Whasoi fuia e manuila fiafi.